Sve ide po planu Dodika i Čovića. Prostor za Radončića se otvara. Koalicija SDA-DF je uzdrmana. I zato je teško pronaći matematičku formulu koja će zadovoljiti sve apetite izbornih pobjednika u BiH. Koalicija iz rovova i trezora. Elma Kazakić. Zavrtili su novi krug pregovora i cijelu sedmicu u kruženju su i ostali. Bez rješenja, s puno tenzija, sa više sastanaka stranačkih delegacija daleko od očiju javnosti, pa i onih za koje stranački lideri nisu znali, kuloarskih, restoranski ili lično interesni, jer kada se i u drugoj stranci nađe čovjek koji ima isti interes, sve je moguće, pa i zajednički rad na istoj ideji. I nanovo logika s puno brojki. Vidite kako se te logike mijenjaju od sjednice do sjednice. Jednom nećemo bošnjačka i hrvatska mjesta, drugi put hoćemo i 3, ako HDZ-u 3, ili baš se vežu direktno za HDZ, pa onda evo sad oko resora i tako dalje. Ne može birač jedne stranke, u ovom slučaju DF-a, vrijediti manje od birača HDZ-a. Ako je gospodin Izetbegović spreman da svoji 300.000 birača skoro poistovjeti sa 118.000 birača HDZ-a, u redu, to je njegov problem. Ali mi svoje birače nećemo na takav način pojeftinjavati. I meni i gospodinu Komšiću i svakom od vas treba stabilna federalna vlada. Svakom građanu. I kogod se raduje što ovo ne ide dobro, što ovo ide u jednu krizu, neka zna da sam sjeće granu na kojoj svi sjedimo. Na zelenu granu još nećemo, nema još potvrde formiranja vlasti u parlamentima. Ima zato ljutnje i spekulacija i međustranačkih prepirki, ali čine se u ovom trenutku zanimljivijim one unutarstranačke i lobiranja za svoje ljude u budućem sazivu Državnog vijeća i federalne vlade. Sve to ne remeti mandatara za novi saziv vijeća ministara. Denis Zvizdić je od stranaka tražio imena ministara i ostaje pri tome da ovu priču do kraja trebaju dovesti partneri koji su od starta tu, ma šta se događalo na federalnom nivou. Naravno, DF, HDZ, SDA i Savez za promjene ostaju u vijeću ministara. Tu se ništa novo nije desilo što bi na bilo koji način poremetilo raniji koalicioni dogovor. Nalazimo se u fazi i procedurama imenovanja kandidata i mislim da ćemo ih završiti u narednih 7 do 10 dana. Dragan Čović je drugačije rekao, ali to može biti i svojevrsni pritisak da se isposluje sve što se traži. U prilog tome sjetimo se 2010. Tada je također HDZ tražio sve hrvatske pozicije u federalnoj vladi. Dakle, SDP tad nije htio da napravi ustupak jer je tražio jednu poziciju u vladi federacije. Ovaj put od početka nije bilo problema ni s jedne strane od ljudi koji čine parlamentarnu većinu, koji žele da naprave i vladu federacije i vijeće ministara, da te pozicije koje ustavom pripadaju predstavnicima hrvatskog naroda popuni HDZ. Oni su ovaj put otišli korak dalje. Dakle, SDP nije dozvolio pritisak, ali je HDZ-u i suviše skupo bilo da ne bude barem u vijeću ministara. Sada već barataju imenima za novi saziv, ali i u njihovim redovima ima nemira. Jedan dio HDZ-a traži podršku za Niku Lozančića, drugi za Dragana Vrankića, kojeg su ponovno vidjeli na poziciji ministra financija, jer je upravo Vrankić s pozicije državnog ministra financija rekao ne Dodiku. Zanemarivši prijateljstvo Čović-Dodik, Dragan Vrankić nije htio predložiti budžet kojim bi bio smanjen financijski okvir za državne institucije, a što se temeljilo upravo na Dodikovom prijedlogu. Sada je najozbiljniji kandidat za poziciju ministra financija Vjekoslav Bevanda, za ministra pravde Bariša Čolak, za ministra odbrane Marina Pendeš. I Saveza za promjene Republike Srpske Igor Crnadak je ime za ministra vanjskih poslova BiH. Ministar sigurnosti bi trebao biti Dragan Mektić. Na poziciju ministra vanjske trgovine trebao bi se vratiti Mirko Šarović. I unutar SDA problema je bilo zbog lobiranja za ministarska imenovanja. Adel Osmanović je, kako saznajemo, jedino sigurno ime i to za poziciju ministra civilnih poslova. Za ministra prometa i komunikacija, gdje bi trebao biti čovjek iz DF-a, spekuliralo se dugo da će to biti Reuf Bajrović ili Besim Mehmedić. Ostalo je da to bude Slavko Matanović, vođa Demokratske fronte u Brčkom. I sve to ako dogovori ne propadnu. A mnogo i oni koji to čekaju dodatno podgrijavaju u Bosni i Hercegovini standardno tešku postizbornu priču, ubacivanjem svega sporednog da bi to sporedno postalo bitno ili dalo vjetar u leđa pregovaračima. Zato sasvim sigurno nije bez razloga došla rezolucija Hrvatskog narodnog sabora i priča o federalizaciji koja ponovno vodi onoj o trećem entitetu. Reakcije brojne, a puklo je barem prividno i na najstabilnoj relaciji SNSD-HDZ. Ne dozvoljavamo ni pedlja onoga što pripada Republici Srpskoj. Za nas jeste vijest, i to vrlo uznemirujuća, što je gospođa Tešanović, potpredsjednik SNSD-a i predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske, bila tamo
i glasala za čitav niz stvari koje su direktno usmjerene protiv Republike Srpske. To je nešto što je užasno i protiv čega ćemo se mi boriti svojom snagom. Vidite da imamo, rekao bih, retrogradne politike koje dolaze od strane Milorada Dodika. Imamo ovu rezoluciju Hrvatskog narodnog sabora koji na određen način šalju poruke koje destabiliziraju državu Bosnu i Hercegovinu. Mislim da zajednički nastup Stranke demokratske akcije, Demokratske fronte, pa rekao bi i svih drugih probosanskih stranaka u Bosni i Hercegovini moraju imati jasan odgovor. Dragan Čović, Tomislav Karamarko, a vidimo dakle i da je posjeta hrvatske predsjednice u svrhe podizanja pritiska u tom smjeru i u tom smislu, mogu to dobiti, znate, samo u kom slučaju. Ako mi na to pristanemo, a mi na to nećemo pristati, vrlo jednostavno. Dakle, ne postoji način da nas bilo ko privoli na to da mi pristanemo na to. Dakle, utoliko više što ni Dragan Čović, ni Milorad Dodik ne kriju da je ovo zajednički plan dodatnog cijepanja ove takozvane federacije. Cijepa se izgleda i HDZ BiH ovaj put zbog imenovanja u federalnu vladu, jer iako to kriju, u širokom vitezu bruji da odavno tinja sukob između HDZ-ovaca u Srednjoj Bosni i onih iz Zapadne Hercegovine koji bi na svaku poziciju smjestili svoje. Pozicioniranju u federalnu vladu uzdrmalo je ponovno i SDA. Krajina lobira da tamo bude bivši premijer Unsko-Sanskog kantona Šemsudin Dedić i to na poziciji ministra prometa i komunikacija. Aljoša Čampara bi mogao ili u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Ministarstvo pravde. Zanimljivo je da niti jedno žensko ime još nije izrečeno, da se malo vodi računa o regionalnoj zastupljenosti, da Šefketa Hafizovića, koji je također bio jedan od kandidata, više ne spominju, ali je puklo na poziciji ministra za izbjegla i raseljena lica. Demokratska fronta traži tu poziciju za svoga Emira Suljegića, za kojeg je i jedan dio SDA. Međutim, spekulira se da dio SDA okupljenog oko Bakira Izetbegovića neće Suljegića, već bi na toj poziciji da vide Edina Ramića, Izetbegovićevog savjetnika. Ministarstvo energije traži DF, SDA također, ali je ključno sada kako formirati tu vladu sa DF-om ili manjinsku. Pa ja sam vam rekao već, za mene je jedini partner SDA. Vrlo je to po meni loša stvar raditi nekoherentnu vlast. Dakle, različitog sastava na raznim razinama. Teški problemi čekaju tu vlast iduće 4 godine i tu bi se svi trebali zaista odgovorno, ozbiljno odnositi, odustati od nekih maksimalističkih zahtjeva i raditi za narod i za zemlju. Tako da očekujem da se svi malo po jedan korak napravi unazad i da se ipak nešto uradi, napravi da idemo. U Bosansko-Podrinskom i Unsko-Sanskom kantonu vlade su formirane bez DF-a, pa je sve moguće i na nivou federacije. Međutim, priča o manjinskoj vladi je razvila žustru diskusiju u predsjedništvu SDA. Spekulira se da je samo Mirsad Kukić bio za manjinsku vladu, dakle bilo kakvu, samo da Banovići dođu do SDA-ovog ministra energetike. Upućeni tvrde da je završnica rasprave pripala Safetu Softiću i izjavi da će se potpuno povući iz svih stranačkih organa ako se bude trgovalo sa manjim strankama i u vlast išlo bez DF-a. Ja mislim da bi to bio jako skup eksperiment za federaciju i za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi to bio jedan dodatni izvor nestabilnosti, da ta vlada ne bi imala ni onoliko političke podrške i stabilnosti koliko je to imala vlada u ovom mandatu. A znamo kako je to izgledalo. Jedna od varijanti koja je u opticaju sada je da SDA ima u federalnoj vladi 6 pozicija plus premijersku, da DF dobije 4 plus 1 mjesto, a HDZ 5 plus 1 mjesto za kandidata o kojem bi se svi složili. Ali nisu samo pregovarači u stalnom zasjedanju. I SNSD-ovi prvi ljudi su svako malo na savjetovanju kod predsjednika stranke, prate pomno svaki korak i bit će žestoka opozicija. Dakle, izvolite, formirajte vlast, mi vas čekamo. Financije su posebna priča, već smo pojasnili. Ako i državni i federalni ministar financija budu iz HDZ-a BiH, ova stranka i Dodikov SNSD kontrolirat će putem svojih ljudi u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje financije cijele države. Čović ne odustaje. Ja sam sasvim izvjestan i siguran da ćemo, evo da ne nabrajam, jer smo rekli o resorima nećemo pričati, ali u ovih 6 resora koji će pripasti HDZ-u i ovoj koaliciji stranaka sigurno biti ministarstvo financija.
Da se učine ustupci DF-u da odustane od ministra financija, nuđena im je pozicija direktora Uprave za indirektno oporezivanje. Tamo je Miro Đakula i mandat mu ističe iduće godine, pa je upitno ko to može garantirati DF-u da će njihov kandidat proći. Osim toga, da je više pameti bilo, davno je trebalo mijenjati zakon o Upravi za indirektno oporezivanje. Tako bi mogli upravni odbor uvesti predsjedavajućeg vijeća ministara i entitetske premijere s pravom veta, što bi garantiralo da neće biti majoriziranja ni jednog naroda, niti stranačke prevlasti. Zato su Komšićeve primjedbe usmjerene i Čoviću i Izetbegoviću. Ja ne znam šta su ona dvojica mislila. Koga imaju prek puta? Dječaka, jel? Onda je jedan čak rekao, ovako mi je rekao, ti si patriota, nećeš ti to uraditi. Ma evo, molim. A ja patriota, jel? I ja opet ginem, a ti opet u trezor, jel? Dizanje tenzija pripisuju medijima i neka bude. Sebi za sad mogu upisati klasični debakl. Potrošili su dovoljno vremena, propali im dani u kojima su već trebali raditi za državu, implementirati izborne rezultate, sjetiti se da su kritikovali pobjednike izbora 2010. godine. Stiglo isto vrijeme za nove pobjednike i ista bojazan. Jer čak i da sutra vlade budu formirane, makoliko se trudili biti optimisti i dati podršku ovom projektu, jasno je da moguć rasplet niko ne može prognozirati. Iskustvo nas uči da ljudi iz suviše udaljenih ideologija teško skupa funkcioniraju. Zato sigurno ne prati ovu priču slučajno ona o ujedinjenju ljevice. Su direktno usmjerene protiv Republike Srpske. To je nešto što je užasno i protiv čega ćemo se mi boriti svom snagom. Vidite da imamo, rekao bih, retrogradne politike koje dolaze od strane Milorada Dodika. Imamo ovu rezoluciju Hrvatskog narodnog sabora koji na određen način šalju poruke koje destabiliziraju državu Bosnu i Hercegovinu. Mislim da zajednički nastup Stranke demokratske akcije, Demokratske fronte, pa rekao bi i svih drugih probosanskih stranaka u Bosni i Hercegovini moraju imati jasan odgovor. Dragan Čović, Tomislav Karamarko, a vidimo dakle i da je posjeta hrvatske predsjednice u svrhe podizanja pritiska u tom smjeru i u tom smislu, mogu to dobiti, znate, samo u kom slučaju. Ako mi na to pristanemo, a mi na to nećemo pristati, vrlo jednostavno. Dakle, ne postoji način da nas bilo ko privoli na to da mi pristanemo na to. Dakle, utoliko više što ni Dragan Čović, ni Milorad Dodik ne kriju da je ovo zajednički plan dodatnog cijepanja ove takozvane federacije. Cijepa se izgleda i HDZ BiH ovaj put zbog imenovanja u federaciju. Sjetimo se 2010. Tada je također HDZ tražio sve hrvatske pozicije u federalnoj vladi. Dakle, SDP tad nije htio da napravi ustupak jer je tražio jednu poziciju u vladi federacije. Ovaj put od početka nije bilo problema ni s jedne strane od ljudi koji čine parlamentarnu većinu, koji žele da naprave i vladu federacije i vijeće ministara, da te pozicije koje ustavom pripadaju predstavnicima hrvatskog naroda popuni HDZ. Oni su ovaj put otišli korak dalje. Dakle, SDP nije dozvolio pritisak, ali je HDZ-u i suviše skupo bilo da ne bude barem u vijeću ministara. Sada već barataju imenima za novi saziv, ali i u njihovim redovima ima nemira. Jedan dio HDZ-a traži podršku za Niku Lozančića, drugi za Dragana Vrankića, kojeg su ponovno vidjeli na poziciji ministra financija, jer je upravo Vrankić s pozicije državnog ministra financija rekao ne Dodiku. Zanemarivši prijateljstvo Čović-Dodik, Dragan Vrankić nije htio predložiti budžet kojim bi bio smanjen financijski okvir za državne institucije, a što se temeljilo upravo na Dodikovom prijedlogu. Sada je najozbiljniji kandidat za poziciju ministra financija Vjekoslav Bevanda, za ministra pravde Bariša Čolak, za ministra odbrane Marina Pendeš. I Saveza za promjene Republike Srpske Igor Crnadak je ime za ministra vanjskih poslova BiH. Ministar sigurnosti bi trebao biti Dragan Mektić. Na poziciju ministra vanjske trgovine trebao bi se vratiti Mirko Šarović. I unutar SDA problema je bilo zbog lobiranja za ministarska imenovanja. Adel Osmanović je, kako saznajemo, jedino sigurno ime i to za poziciju ministra civilnih poslova. Za ministra prometa i komunikacija, gdje bi trebao biti čovjek iz DF-a, spekuliralo se dugo da će to biti Reuf Bajrović ili Besim Mehmedić. Ostalo je da to bude Slavko Matanović, vođa Demokratske fronte u Brčkom. I sve to ako dogovori ne propadnu. A mnogo i oni koji to čekaju dodatno podgrijavaju u Bosni i Hercegovini standardno tešku postizbornu priču, ubacivanjem svega sporednog da bi to sporedno
postalo bitno ili dalo vjetar u leđa pregovaračima. Zato sasvim sigurno nije bez razloga došla rezolucija Hrvatskog narodnog sabora i priča o federalizaciji koja ponovno vodi onoj o trećem entitetu. Reakcije brojne, a puklo je barem prividno i na najstabilnoj relaciji SNSD-HDZ. Ne dozvoljavamo ni peda onoga što pripada Republici Srpskoj. Za nas jeste vijest, i to vrlo uznemirujuća, što je gospođa Tešanović, potpredsjednik SNSD-a i predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske, bila tamo i glasala za čitav niz stvari koje su... To je njegov problem. Ali mi svoje birače nećemo na takav način pojeftinjavati. I meni i gospodinu Komšiću i svakom od vas treba stabilna federalna vlada. Svakom građanu. I kogod se raduje što ovo ne ide dobro, što ovo ide u jednu krizu, neka zna da sam sjeće granu na kojoj svi sjedimo. Na zelenu granu još nećemo, nema još potvrde formiranja vlasti u parlamentima, ima zato ljutnje i spekulacija i međustranačke prepirki, ali čine se u ovom trenutku zanimljivijim one unutarstranačke i lobiranja za svoje ljude u budućem sazivu Državnog vijeća i federalne vlade. Sve to ne remeti mandatara za novi saziv Vijeća ministara. Denis Zvizdić je od stranaka tražio imena ministara i ostaje pri tome da ovu priču do kraja trebaju dovesti partneri koji su od starta tu, ma šta se događalo na federalnom nivou. Naravno, DF, HDZ, SDA i Savez za promjene ostaju u vijeću ministara. Tu se ništa novo nije desilo što bi na bilo koji način poremetilo raniji koalicioni dogovor. Nalazimo se u fazi i procedurama imenovanja kandidata i mislim da ćemo ih završiti u narednih 70 dana. Dragan Čović je drugačije rekao, ali to može biti i svojevrsni pritisak da se isposluje sve što se traži. U prilog tome sve ide po planu Dodika i Čovića. Prostor za Radončića se otvara. Koalicija SDA-DF je uzdrmana i zato je teško pronaći matematičku formulu koja će zadovoljiti sve apetite izbornih pobjednika u BiH. Koalicija iz rovova i trezora. Elma Kazakić. Zavrtjeli su novi krug pregovora i cijelu sedmicu u kruženju su i ostali. Bez rješenja, s puno tenzija, sa više sastanaka stranačkih delegacija daleko od očiju javnosti, pa i onih za koje stranački lideri nisu znali, kuloarskih, restoranski ili lično interesni, jer kada se i u drugoj stranci nađe čovjek koji ima isti interes, sve je moguće, pa i zajednički rad na istoj ideji. I na novo logika s puno brojki. Vidite kako se te logike mijenjaju od sjednice do sjednice. Jednom nećemo bošnjačka i hrvatska mjesta, drugi put hoćemo i tri, ako HDZ-u tri, ili bar se vežu direktno za HDZ, pa onda evo sad oko resora i tako dalje. Ne može birač jedne stranke, u ovom slučaju DF-a, vrijediti manje od birača HDZ-a. Ako je gospodin Izetbegović spreman da svoji 300.000 birača skoro poistovjeti sa 118.000 birača HDZ-a,